Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umwe mu batuye mu gace ka Mikenke hafi ya Minembwe yabwiye ibitangazamakuru ko mu ijoro ryakeye no mu gitondo cyo kuwa kabiri hagabwe ibitero by'indege za drone z'ingabo za leta ya Kongo. Umuvugizi wa FCM yatangaje ko ibyo bitero byibasiye ibice bituwe n'abaturage kandi byongera ku bitero bikomeje kuba civile badafite kirengera by'ingabo za leta. Uruhande rw'ingabo za leta nta kiruvuga ku bitero birimo kuba muri ku karere, gusa mbere rwavuze ko ari ibitero byibasira abarwanyi batwirwaneho bafatanye n'M23. Usibye ibitero Imikenke mu gitondo imirwano yanavuzwe no mu kibaya cya Ruzizi mu gace ka Kabumbano hafi ya santere ya Sange ku birometero 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ku muhanda werekeza i Bukavu. Umwe mu banyamakuru bigenga ukorera muri Kivu Amajyepfo yatangaje ko ngaho i Kabunambo harimo kumvikana urusaku rw'imbunda nini ntoya kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri. Lawrence Kanyuka uvugira M23 yavuze ko badashobora guceceka imbere y'ibyo bitero by'ubukana bukomeye. Nyuma y'ibyumweru bike bafashe Uvira, umutwe wa M23 wavuye muri uwo mujyi mu kubuza ko umwaka ushize ku gitutu cya Amerika. Bivuga ko abarwanyi bayo batagiye kure cyane yawo. Kinshasa, Loni n'ibihugu bimwe by'uburengerazuba bw'isi nka Amerika bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ibyo leta y'u Rwanda ihakana. Imihati imaze igihe kinini no gushaka agahenge no guhagarika intambara n'asezoba bwa Kongo nta kirageraho kugeza ubu. Abantu 200,000 bari batuye mu bice bya Ruvungi, Sange na Kabunambo bavuye mu byabo bahungira i Burundi mu mirwano yo mu kubuza ko umwaka ushize imbere y'ifatwa rya Uvira. Imirwano irimo kuvuga ubu ngubu ije mu gihe bivuga ko izi mpunzi zirimo kwitegura gusubira iwabo guhera muri iki cyumweru n'igitaha. Ariko kuwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa rwategetse kwiburanisha ribere mu mwezo kugira ngo humvwe ubuhamya bwa General Celestin Mbaramunsese, Lieutenant General Constant Makongba na Major General Sylvain Kenge Bomusa Efome ndetse na General de Brigade Evariste Mwehulumbu mu rubanza hagati y'umugenzi mukuru w'ingabo za FARDC na General Filemoya Vilungu ukurikiranwe guhambanira igihugu. Iburanisha ritangiye umugenzi mukuru Rikuriya yatanze ubusabe bwo gukira iburanisha mu mwezo hashingiye ku ngingo 31 y'igitabo cy'amategeko agenga ubucamanza. Yashimangiye iki kivuze vuga ko ari ngombwa kurinda amakuru ajyanye n'amabanga y'ubwirinzi n'umutekano w'igihugu nk'uko inkuru y'ikinyamakuru 7/7 bivuga. Ati General Mbara yagize imyanya yo hejuru kandi afite amakuru ashyirwa mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'amabanga y'umutekano wa leta. Ibisubizo by'ibibazo bitandukanye bishobora kuganisha ku gutangaza amakuru y'ingenzi, kuyamenyekanisha bikaba bishobora guhungabanya inyungu z'igihugu. Kugira ibanga y'amakuru rero ni ngombwa. Turasaba ko urukiko rukuru rwategeka kwiburanisha ribera mu mwezo hashingiye ku ngingo 31 yo mu gitabo cy'amategeko agenga ubutabera bwa gisirikare. Aba batangabuhamya batatu bari barumvitswe n'urukiko rukuru bari baravuze ko babwiwe na General Chirimwami wapfuye ko Lieutenant General Filime Yavu yamweretse ubutumwa kuri telefone bivuga ko bwoherejwe n'umunyarwanda General Retired James Kabarebe abinyujije kuri assistant we bwite witwa Senkonko. Ubwunganizi ariko bwasabye ko bongera kumvwa bwemeza ko bufite ibibazo by'ingero byo kubabaza. Abunganizi ba General Yavu bavuga ko yari itsinda ry'abantu b'abarakare bafite umugambi w'ubusha ku mukiriya wabo. Mabwire kandi ko Ubufaransa bwatumije inama y'akanama k'umuryango w'ubumbye gashinzwe umutekano nyuma y'aho umujyi wa Goma ugabweho igitero cya drone hari tariki ya 11 Werurwe kigapfiramo abasirikare batatu bari mu Bufaransa kazi Karine Buise. Ubwo inkuru y'urupfu rwa Buise yari imaze kumenyekana, leta y'Ubufaransa yagaragaje ko bibaje kuba impande zihanganiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitubariza amasezerano y'agahenge zasinyiye Doha muri Katari. Tariki ya 13 Werurwe umwaka ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba ryatangaje ko ryatangiye iperereza kugira ngo menyekane abishe Buise wakoraga ishami ryita ku bana UNICEF. Nk'umunyamuryango uhoraho, Ubufaransa bwasabye ko ku gicamunsi yo ku itariki ya 17 akanama k'Oni gashinzwe umutekano kagira ikiganiro cyo umwezo kuri iki gitero kwibarizwa ry'agahenge mu burasirazuba bwa Kongo n'uburyo bwo kugenzura ko kubahirizwa. Nubwo nta kiganirwa muri iyi nama kigomba kujya hanze, byiteze ko ibihugu byinshi bikagize byongera kwamagana iki gitero bikanasaba ko umutekano wa civile n'abari mu bikorwa by'ubutabazi ugomba kurindwa muri Kongo Kinshasa. Byiteze ko leta ya Kongo nk'umwe mu banyamuryango b'akanama k'Oni gashinzwe umutekano ishobora kugerageza kugabanya uburemere bw'iki gitero cyangwa se kuvuga ko na ingabo zayo zakigizemo. Ihuriro ry'FCM rigenzura umujyi wa Goma ryagaragaje ko ingabo za leta ya Kongo arizo zagabiye icyo gitero zigamije kwica abayobozi bakuru baryo barimo Kuvuna Inanga, Bertrand Bisimwa, Fredy Kaniki na General Major Sultani Makenga. Leta ya Kongo yagerageje kwerekana ko FCM yagabye iki gitero, isobanura ko yasabye ubuyobozi bukuru bw'izika gukora iperereza kugira ngo ukuri kugaragare. Hanyuma abarwanyi 13 bazerendo biciwe mu mujyi wa Goma nyuma yo kuhagaba igitero mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere. Amakuru atangwa n'abayobozi ba FCM bavuze ko usibye 13 bishwe hari n'abandi 3 bafashwe mpiri. Ubuyobozi bw'uriya mutwe bwavuze ko abarwanyi witwe wazerendo baturutse muri pariki ya Virunga batewe umujyi wa Goma bagamije gusahura ibicuruzwa by'umwihariko byo kurya. Ni igitero cyagabwe mu duce twa Mugunga, Ndosho na Keshero ahumvikanye urusaku rw'imbunda zimwe ziremereye. Igoma hagabwe kiriya gitero nyuma y'igihe kitageze ku cyumweru muri uriya mujyi hagabwe ikindi gitero cya drone cyaguyemo abantu 3 barimo wa Mufaransa kazi nababwiye Karine Buise wakoraga ishami ryita ku bana UNICEF. Kugeza ubu ntaramenyekana bagabye iki gitero, gusa FCM yagishinje leta ya Kongo yihakana yivuye inyuma ko ari yakigabye. Ubutabera bw'Ubufaransa bwamaze gutangiza iperereza ku nkomoko yacyo, gusa ibyavuyemo ntibiratangazwa.
Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Manisiko Depite uhagarariye akarere ka Juja mu nteko ishinga amategeko ya Kenya, George Koimburi, yatangaje ko agiye kujyana umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko, abadepite bakemererwa kujya batanga ibitekerezo mu mirimo y'inteko ishinga amategeko mu rurimi rwabo kavukire rwa gakondo. Ubusanzwe mu nteko ishinga amategeko ya Kenya hakoreshwaga Icyongereza, igiswahili n'ururimi rw'amarenga rwa Kenya. Depite George Koimburi avuga ko nk'umukikuyu abakwiye gutanga ibitekerezo mu gikikuyu kuri abamutoye bumva neza ko bahagarariwe kandi bikaba ari mu rwego rwo guteza imbere indimi gakondo z'icyo gihugu. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko intwari Rwanda ibona ko nibura mu cyumweru abadepite bajya bagira amasaha 2 yo gutanga ibitekerezo mu mirimo y'inteko ishinga amategeko, igakorwa buri wese yisanzura muri kavukire, abamutumye bakarushaho kumva ko ubutumwa bwabo butambuka kuko byanahesha agaciro urunyurane rw'imico. Mu myaka ya kera cyane inteko ishinga amategeko yakoreshaga Icyongereza nk'igihugu cyakolonijwe n'Ubwongereza, ariko nyuma biza kwemerwa ko igiswahili nk'ururimi ruhuza abanyakenya bose rwakoreshwa haza no kuza muri rw'amarenga mu rwego rwo gufasha abantu batumva kumenya ibera mu nteko ishinga amategeko. Igitekerezo cya Depite George Koimburi igihe cyakwakirwa byabivuze ko muri Kenya mu nteko ishinga amategeko Icyongereza giciwe intege kandi cyari cyarafashe igihugu kuva mu 1904. Mabwire kandi ko guverineri w'agace ka Trans Nzoia muri Kenya George Natembeya yatangaje amagambo yibasira Perezida William Ruto. Yavuze ko ari umukiristo ariko nta mbabazi agira, ndetse ko umurebye neza n'abatandukanye na Luciferi cyangwa se Shitani. Uyu mugabo yabigarutseho kuwa mbere, yavuze ko mu gihe William Ruto ari Vice Perezida yakundaga guhamagara Natembeya wari komiseri muri Rift Valley wari ushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano no gushyira mu bikorwa imishinga ya leta, amutera ubwoba ko azamwirukana. Ati Ruto n'umukristo ariko ntabwo ababarira, n'umugabo urashaka kwihorera, nta batandukanye na Luciferi. Ntabwo nzi icyo barakoze icyo gihe yaza kuba ari perezida. Iyo nibutse ukuntu igihe nari komiseri wa Rift Valley ariwe Vice Perezida yakundaga kumamagara ntera ubwoba ko azanyirukana. Uyu mugabo avuze ko Ruto yamuteraga ubwoba gutyo yari ari kwirukana abantu mu ishyamba rya leta, ariko Ruto atabishaka. Natembeya yavuze ko yishimira kuba yarasezeye imirimo itangwa na guverinoma akinjira muri politiki kugira ngo yicungire umutekano, kuko mu bisanzwe leta icyo ishatse cyose igikora kuko ifite ubushobozi. Yashimangiye ko yagomba mu mirimo ya leta atari umunyapolitiki nawe ari kumenera, kuko Ruto barafitanye ibibazo bikomeye abarese amwirukana umunsi abereye perezida. Mabwire kandi ko leta ya Kenya yatangaje ko Urusiya bwemeye guhagarika ibikorwa byo kwakira abaturage bayo mu gisirikare cyabwo no kohereza abari bahari nyuma y'imyigaragambyo abaturage ba Kenya bari bamaze iminsi bakora bavuga ko abana babo bakomeje kurira ubuzima mu ntambara irimo kubera muri Ukraine. Ibi byatangajwe kuwa mbere na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi wari mu ruzinduko i Moscow, aho yagiranye ibiganiro mugenzi w'Urusiya Lavrov Sergei. Bumvikana ko nta muturage n'umwe wa Kenya ugomba kuzongera kwemererwa kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya. Impande zombi zemanije ko hari abaturage ba Kenya bagomba gutaha bakoherezwa mu miryango yabo. Yakomeje gutaka isaba ko abana babo bataha bakava mu mirwano bashoboyemo ku gahato. Ibaye nyuma y'uko mu bice bitandukanye muri Kenya abaturage bamaze iminsi bazindukira mu mihanda bafite ibyapa binini basaba leta y'icyo gihugu kubafasha kugorora no gutabara abana babo bagiye mu Burusiya bashutswe imirimo myiza bikarangira borejwe kurwana mu ntambara irimo kubera muri Ukraine. Uburusiya bushinja kwizeza abanyakenya imirimo myiza bikarangira borejwe mu ntambara, buvuga ko mu by'ukuri nta muturage n'umwe uva muri Afurika uhatirwa kujya mu gisirikare cyangwa se ngo ahatirwa kujya mu ntambara kurwana, ahubwo bo ubwabo bitewe n'amafaranga basinyirwa ari bafata iya mbere mu gusinya kujyayo, ndetse ko bishatse se n'amasezerano bagiranye agataha. Kugeza leta ya Kenya yavuze ko imaze gufunga ibigo bijye kuri 600 byari bisanzwe bikora ibikorwa byo gushaka urubyiruko rukorezwa mu Burusiya mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Imibare itangwa n'inzego za Ukraine igaragaza ko barwanye barenga 700 barwanira Uburusiya ari abanyafurika barejwe kurwana nta myitozo y'ibanze ya gisirikare bazi. Raporo zitandukanye zigaragaza ko barenga 17 bapfa buri munsi bapfiriye mu nyanja Mediterane bajya i Burayi, mu gihe muri Afurika hirya no hino abaturage bakomeje kwigishwa kwirinda kujya hanze y'ibihugu byabo mu mirimo bashukwa kujyamo, nyuma bamwe bakayiburiramo ubuzima. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banitswe urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rya Uganda rwaterera agaciro itegeko rihana abakoresha nabi murandasi, no kuva ko ryahanaga ibyaha byakorewe kuri internet iryatoye ryitwa Computer Misuse Amendment Act 2022 ryo muri 2022. Rwavuze ko abadepite baritora bafunze burundu uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ku banya-Uganda. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko inteko y'abacamanza batanu yanzuye ko mu gutora iri tegeko ari byinshi byirengagijwe nkana, kandi ku mubare w'abadepite baritoye utari wavuzwe icyo gihe. Abacamanza bavuze ko urebye ibikorwa byabaye mu nteko ishinga amategeko icyo gihe ubona ko ari byinshi byirengagizwe, nko kuba umukuru w'inteko ishinga amategeko muri raporo y'uwo munsi atarabashije kwerekana abadepite bitabiriye imirimo y'inteko icyo gihe. Chimp Report yandika ko raporo y'inteko ishinga amategeko ivuga gusa ko abadepite bumvikanye ko umushinga w'itegeko utambuka ukaba itegeko, ariko ntihagaragara abantu babishyigikiye umubare wabo ukungana. Abacamanza batanu bamaze kwicara banze gukurikije uko iri tegeko rihana imikoreshereze y'iyo internet abantu bicaye bakumvikana bihabanye
bihabanye n'ibiteganywa mu itegeko nshinga, bityo ko iryo tegeko nta shingiro rifite rivuyeho. Abanyamategeko n'imiremanyi y'uburenganzira bwa muntu n'abaharanira ukwishyira ukizana muri Uganda baregera urukiko bavuze ko iri tegeko ribanye cyane n'amahame agenga demokarasi no kuvuga icyo umuntu atekereza, bivuze ko ubu batsinze ubutegetsi igitego cy'umutwe mu mfuruka 90. Iri tegeko ryateganya guhana umuntu wese utangaje amakuru kuri murandasi, yaba azwi cyangwa se atazwi, mu gihe byagaragara ko atanze amakuru agamije inabi cyangwa se akamena ibanga. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwanagaragaje ko imyandikire y'ingingo z'itegeko yari mu kavuyo ku buryo bandikaga ibintu bumva ko bitanasobanutse, hamwe bavugaga ibintu muri rusange nta gusobanura ku buryo wagenze icyaha byamworohera. Abanyamategeko baregeye iri tegeko bashimishijwe n'uyu mwanzuro, bavuze ko inteko ishinga amategeko ya Uganda ikwiye kwibuka ko ibyo ikora byose bikwiye kuba bigendanye n'ibiteganywa mu itegeko nshinga. Banagaragaza ko kuvuga icyo utekereza muri Uganda ubu bisinze abanigana abandi ijambo igitego cy'umutwe. Hanze mabwire ko Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko nta mayeri ari mu gushaka gutinza inama we na Perezida w'Ubushinwa nyuma y'uko Beijing inenze ibitero kuri Iran ikanga gutanga ubufasha Trump yasabye. Kuwa mbere Trump yavuze ko ateganya gutinzaho ukundi kwezi kumwe urugendo rukomeye yari kugira mu Bushinwa muri z'uku kwezi kubera intambara muri Iran. Ati biroroshye cyane dufite intambara irimo kuba, ntekereza ko ari ingenzi ko ngumano. Ashimangira ko nta mayeri arimo kandi ko yiteze kuzabona Perezida mugenzi we Xi Jinping. Ibije nyuma y'umunsi umwe Trump abwiye ikinyamakuru Financial Times ko ashobora gusubika iyo nama niba Ubushinwa budashaka kubafasha umuhora Hormuz, inzira y'ingenzi inyuzwa mu bitoro biva mu bihugu byo mu karere ka Golfe. Amagambo ya Trump aje mu gihe ubushyamirane hagati y'ibihugu by'ubukungu biri bunini ku isi burushaho kwiyongera bitewe n'intambara ya Iran. Ubushinwa n'umwe mu baguzi bakomeye b'ibitoro bya Iran kandi bwanenze ibitero byagabwe kuri icyo gihugu na Amerika ifatanije na Israel.